Angina kone ate ora wale mutongeri wa ritingo eke dirikari Francis Muthaura nori tia Karibamiru nadara kanidine ndego tumira boya chukuru chiwango mwanya maturene ndiraba kwenda kuibanga kikidomo kira kedira kibatera kia kinyo chwangwe na uwete kinya kongero ku universities cha mwenge ukomba ukeria kidomo. Anthony Kadenya na mataro ya ule wale mutongeri wa ritingo ibo mwingi ambazi Francis Muthaura leo ni aulitia Kariba County ya Meru na Tharaka Nithi kugwata mbaru na gutumira wega skuru ja ithoma bia iguru leo university na skuru ja TVET kagita kalaba kwenda kuthoma mathomo mwanya university wete kumenya ura ciakiti itakiri cia just local community. University cionde cia government ni national egyo tumona inya vice chancellors batarawa ni public service commission, they are national. But definitely, and to Baloko, Iboba will the biggest beneficiary. University are a lot of activities, so there is a market for their products, food and what have you. The people build even homes around to accommodate students, and the people benefit a lot. Kulingana na Muthaura, skuru ino jina kila kionde kuendekana, kile gukiria umebwantu, kile mathomo mwanya, Muthaura akinenganagira mwerekera na university nene ya Meru, ile wewengo ameambirie, kagita kalali patron munene wa Njuri Ncheke. Muthaura kile ithegio na Kethero University no thaino ina rutoba ingi balabate ba Meru, ena gikeno kinene bule kurite, na ne aulitia Meru kumegwatira, amona university na college ingi county no. Apart from chukerere kwambiria ngumuka tuambirie na kemuni ero inyo tuambirie university ngimeru ile umeru polytechnic kwari na dini no mono toga tuambirie university o na toga university iji turenda idra ina omwerekero jura polytechnic ya ajujwa science and technology. Kulingana na Muthaura, kagita ka rais wa ande ya Kenya Mwai Kibaki bongere university mpaka 20 na kagita kala thaino university ni jongeretwe mpaka 40 kwino batarubwa thirikari nene kuthina mbere gukiri kithomo amwe na kulia Kenya kumenya batarubwa kithomo kireweti na mbere bwande no. Tukedo ewirida uri county MCA kana ukedo member of parliament nuguite gutega ora skulu cienu ikuthithia iketha skulu itikurukiana utongeria bwaku buri na challenge utongeria bwaku buri na question mark ku kithomo iruru bungurura maendeleo na iruru bungurura ngugi wita kuchwangu wetu thomete yes omba kuwa ngugi ya kugwata mwana kana kulimbalima kidogo inyewe ta kulimote thomete ukalimwa kilimo giti commercial. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kadenya.